Stevanović, po obrazovanju viši kustos arheolog, naravno muzej u Leskovcu. Po drugom obrazovanju sam shidoshi, to je na japanskom instruktor ninjutsu klubu Budinkan Leskovac i bavim se veštinom ninjutsu. Jedan od tih nekoliko aspekta harmonije sa prirodnim elementima i izlaganje hladnoći, te praktikumu ledena planinarenja i boravak u hladnoj vodi. To je tradicija tibetanskih monaha gde mogu da proizvode takozvanu termogenezu, odnosno prirodno podignu temperaturu tela, tako da mogu da osuše čaršave, mokre čaršave koje stave na njih. I u pitanju specifične vežbe disanja u kombinaciji sa vizualizacijom, meditacijom i da kažem nekom mentalnom pripremom, pa to može da se primeni. Ja praktikujem tu pre svega tu meditaciju, zatim Qigong. Qigong je kineska metoda lečenja. Rusi su najpoznatiji po tome, međutim to rade i nordijske zemlje. Najpoznatiji Rus koji se bavio tim stvarima bio je Porfirij Ivanov. On je nekih 50 godina hodao samo u šorcu po svim vremenskim prilikama u Rusiji. Ima veliki broj učenika. Narodi severnih hemisfera jednostavno polivaju se hladnom vodom od malena, kontrolisano. To su kratkotrajne izlaganja hladnoći, da bi imunni sistem navikao na hladnoću, jednostavno ojačao i da ne bi bio oboren prilikom izlaganja hladnoće. Kad se obori sistem, onda virusi napadaju. Termogeneza najviše počinje da se razvija prilikom zadržavanja daha. Najteža metoda zove se kumbaka i ona ima neki sistem, 8 sekundi se udiše, zatim se 32 sekunde zadrži dah i 16 sekundi se ispušta. Samo zadržavanje nije toliko naporno koliko recimo ispuštanje daha nakon zadržavanja u tom intervalu ili udisanje, i sve to zahteva od pluća, od našeg grudnog koša da se prilično napreže. I prilikom tog naprezanja, ja mislim da je nus proizvod toga toplota. Za mene lično, prvi put kad sam se popeo na planinu, bilo je stvarno onako vrlo zadovoljavajuće, zato što sam neka svoje uverenja uspeo da utišam i da se suočim s njima, da vidim da nisu toliko važna koliko mislim. Znači, možete da provedete po snegu i po ledu 3 sata, 4 sata, 5 sati, neće ništa vam bude, bit ćete zdravi.